Nana ama obusua eni na sabre training issues abeto dwano enamede ebesomo ewo tuma GH eso ebusua for eye Nigeria ni abayo a wotwesini atesekofo dodo na epenasem na ware o ware ne ma wawo mo bia po masem eye chacha ike fani abayo no din enamabo no Nigeria din timi fa chemi na ebusua for bribi etwem na nsaintem na nsema no yetete efri na kache na nya nsempa sa ebi kira ni kunu ahyase bro no brim ofie pa matese abayo no ni so ne tete da ma ya repra ya banadwemu ebi so ka se ya abayo no wono a ka se to social media kire nkofo se na omonyo ma wawe se wawe egu a se na obeya betimi affix awawe na so betimi kra wawe ni mu a awawe ni enya nsai na di niemu no ono atara ba yase kakra na nsem kakra bi befi a wo ba record video di ato abonte se wontimi ntinam biem no wo odi na brabo APF ya wade mu na sa video no wo record ma enkofo keka ho nsem no and all sort of stare and about social media so na ebiem so no another video be eba wo echi atese na abayo no eda empem wo hospital na wo cheche mu se a doctor for diagnose le se we nya bipolar disorder bi adwemu yare ma wo nyama chenso nyama atese fa kwemu sa na eno bi na doctor for aka se we nya na emom the video di kan record ya no workers wo ja ware ne de wosre wo mu enya nto nchen wo mu forget kra na nya no kra na ye yare no enso so ene dan wadi ewo video no emum na ni echu so na kofo kika se dabi sana awarefo bebre ma no dodo na womo awaremu a womo kuno ebrimu mo bo mo abizu womo no sana bi wo a womo agye yomo se the way womo complain too much maybe dambo bi na yomo maybe yare anase womo kom wa hye bi ase womo pese enugase ebeba wo mafa ewo public monti no womo dane nsem ne nti na nkofo ka se chacha eka se wenya bipolar disorder ni bia na ya tra wo twa se no be ya wo de be save ni kunu no ni fame ana ni popularity na wo kofo mebu ni form bi se obi kra wo twa movie kra wo expect se kofo be so kra mpo no yire a wo ni meeting kra no wo bu no ene sa ensema keka wo no na koya man kra bi mu kra ka se dia akoyi dia ni kunu no kra mpo na police for ensa be so ni ma se ebru ma obri ni yire no wo mu ebusa for sha enche na omoba no atwero mu nto obisofo na fa oba ne busua no afa police for de abeche abrante Austin fan no na ni niemu no abayo is asaba bonti bi ma betre ensem mu ya matese wa clear all doubt rumors eba ye nsem keka nkofo theory omo for me ye edi 2 January wa ba becheche mu ye se ya ware no wonyai ene no wejai ochina no weja debi kra obi be nim se wo be jai no abefa nuclear na se wono ti chacha na mu no abefa no aware no na ware de odaso atum na ye bere ni ye kra pa wo video wo kase mu no se bere ni ye kra pa ni yefun abane ni me pa che se sa afa yefun a ye wo mo for child and wo on the way a wo ba ewiase emuninti bi die no a kire se na ware a wote asem wo jai ene na wo jai o chane busa for ye go video a wo kire nsem no mu emra na ye ba be de ka wo no asomu na se na me kan no pepe no se wa explaining them say disorder ya bipolar disorder ya na mind so ni ya man hu mesu na nukru no enye boni bia ye no da so ado nukru one ne mam yensa ne bako na wo diso a wo ba no nya no wo moti asumdwem ne ne e no be fini fie ho ana se wo chine bi na ni niam no ama kofo bi bi sa se na iti ade na ni nua Ike eke no ade na ase de ni kru no video ni ba bonti na wo ka se onya bipolar disorder na wa ba bonti posti nyama bebre e woni Instagram page so a wo ka se ni kru no wo ka se ma to ne yire so na video no ka ya be posti ni kra po no yire kra nya aware of it e de ebiem sempi sa nyama se no era wa rema busia na te se okunu o yire ma fa adwen na busia ni bi so de adwen foforo ba ni sa nyama no era wa rema na wa na nya adwen sem na awe na nyama bebre bo hu na o time fi bebi aba ese unya wasem krampa unya le bi nkoka bi because unti ase obi ni kunu no moti wo ena ogbako si wo yare ena yare ni mu no ye bi o da su ben bi 80
etra bontin niku na wanti anka hwe afa won ama bontin kra me chetensem no ewa na ne nua aye aba oba ne nua na be ka bi no eja ho no abeka bi no eja ho ebiam su video ba bontin ana wo ka to nya bipolar disorder ne kwa bonus so na niku ne enkasa na so from a year chapter ni nua ne betu da na say the wo book ekunu no boni aye for say wa post video say wo dey protect ono ono anu humu ana say wo dey cover up the mistakes be a ya na say be say na no na confess ye fans no so ye yi mu ne ye say no nti nyama we nia na e ko ba ye no do shemu ke da ba ye nua no na obi nimpo say for trends and I said dear parent na wo yes ade na so ni emu no otumi say ebusua de ye fan ra wa brem me dey sana me hu because say bibi koso wo wonu wukru entemete mu asekra e koso wo wonu wukru ntem na wunua bi ana say wo maame ana wo papa wo ba onya information about ana say wo bona manefa ensem no a wo bona manewe no wo ko back to wukru ho no na say wo ko back to yire no no maybe no ma ko say mu ntem but asem na waka kire wo maame na say wunua bi no ejina so na ehye ni mu on dey say ukru me pa na cho because onya ne bone ye na ehye ni mu no odwe ho no di nyama na wo ka kire ne fa wo spouse no di susu nyama bi ade ma ukru ni say na ukru ni sifate enu ti bi obe bia no akopeja sa na ba ne un sa de no emwa enu ti na ye entiase apam no ti wo no ukru ware na mu di mu ho nkoma na say BBC na mu sese na ejinsem a na obi bebe mu a na tesema fa counselor bi counselor ni bem na anye na mo de to asofo ni na anye dia ho na ebusia bebe mu na tesese bia no mesese na asem nya sie na de koto ebusia fo ni de enche na wa ware no efomwa na ebebo nunti me de nsem de betu da no ye be sa ye be di ekire se no press no so abekire mu dia ene nyami enhira ware no so ema no mo ba oba no so no yakopo emnie kwan no wonti mba ewo kwan jojo so na ebiem so no me di esi no wo mo dia fa comment no etuja ewo ase na ebiem so no follow yen ewo Instagram page at @2machgh_ na ama owusu a enimdi makramu Too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move for. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No any beji de bia. Me da ma say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me de Isaiah Kodwampo. Obetun afem the great ampo. Mbrembren. Wonu me kam woni ehwe Too Much GH. Too much yet, more too much. Na me so me ye. I'm more fire.